يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفسير فيلا لجبا أمباو فوكا ولي مدوا كنيما دالا بيه جمعة بيه دومباي أمبادي لالا في أنغا جمعة باتو يا ربي على كو جابي أني أنغا بي جمعة كتبا كنكا أمباو لدنيا كفو أمي سامبا فلانتان شكين سنغالو جمعة لبانا أني أوسيلي Bamako Fajigila 30 metri misiri kare la mi alimami bi samba flantan shekina oye imam tanapoi aye kutuba belebele ke anye kutuba min kono aye wala wala li cha manke ange je ka bara nunu shere ya nyogon fe. ambalma wami Allah ta'ala tando ammi masa tando masa min dan baka blala aya to anga ala sago kai min kada aboka yi duniyan lahara nyaman tibala krama ka ta kalot le mon kelen sungolo fuka ta ba ala ka tumba be ka ala batura mon wul na don tede la ka ta mon kelen fo mon kononton ala ka tumba be ka ala batura ngai kana ski don ko fotli mon wolumla a fen bi yele mele nanya kle time beta aka chara ambi don ala ka so bayin kon ambalman laqad dakhala al-ashr al-awakhir ambasha ya rabia ambasha aminaka bo aya muslimi ya rabia ka bo ambasha ma ako ala ka tun kera idha dakhala al-ashr al-awakhir أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد ميزره متفق عليه وفي رواية أيقظ كل كبير وصغير إما أراك لكم أن عائشة رضي الله عنها أقول لك نسوتان لبان دونا كاتا مواني كلين كاتا سكالو ساما أتمسو بي كنافلا لا على بطورا أحيا الليلة أتمسو بي كنافلا لا ودرون تدي وأيقظ أهله وتماك سمو لكم okoso amba yi hadisa dor ko adama de mo ngima islam ma yima yi wila ki nafla ke do ton fa yi wila minke yi muso wili ay nafla ke o me muso wila yi che wila ka nafla ke ni ala kira ka bare o amma fuka teme ngana su kelenta angana su flata kata mo ngani kelen fo bisaba mo ngon konto anga beta aka cara ambi ben su bayma ambal maw abi hadisa wala
la la kila kunna demsam makro ababe wili ay qada kull saghirin wa kabir bela jeni wili fa kafaraka automa dem ambal mom ko ala kila ampe fene mi ka ngala de ona fa ko ala kila tuma wili abaka demba ya kunu ifana ni willa e kana wili ka ala bato ka demba ya to de ijija hanna ka doni o ka kife wala mo yala ka ku dama sungolo bela jeni ma site ka so mi miseli e kelen ko ambal mo ka salama ya ma fa ma dafa de nga do baji ambal mo suba minami ka kono ni an liyatul qadim minami ka kono fen dama dama ala fen dama dama dali suima adoy jumaye Allah ta'ala qur'ana jiga kono inna zanu fi liyatul qadim we fen bay iba fo sungalo kalo ala medai min kara wele qur'ana yi ayo ka masiri ka boye dama ka korota jolo seli de ala kala sanfe mais sungolo pana ala masiri ni qur'ana yi afana jumaye inna khayrun min alf shahr akafsa ka tamakalu bakelenga amma fan kalu bakelen kele akafsa nay kalu bakelen be sambi segini saba ani kalu tan nani mo afo ani kalu nani mo utman ambal mo amma yalo ko khayrun min alf shahr akafsa ni kalu bakelen o koredi ne mo mi suin nyana maya liyatul qadisu ni nyana maya ni alabatoy ko nan kala nafila ke zikiru ningo zikiru kambe ala kusmalema ndinyo ko sura mami kalo bakelen ke alabatora ika baraji ka janati gitai qur'anan kote adoy maye lailatul mubaraka sungalot le mon wolum la su atole su barkama ala ko qur'anan kono inna zanu fi liyatul mubaraka pale qur'an ji su barakanin kono وبعد أبوال سمعنا كنا أدويج مايه تنزل فيها الملائكة وفيهم جبرائيل أدويج مايه ملائكة وبيجي لهم بسوينا أم بالما نيه بنيلي ملائكة وكذي كابدو أم شرا ونوكا كنتي كنوي جبريل ويالا كبنيلي وثمان غانجي زاني واتو نكونو ملائكة وكنا نصوص نورا سا سان كلو تانفلا كلو كلي من ديرما noyi ni alaka goranyoya kaloy isabari ikado bos nogara dodi ala batoma ikalla haranyini nto dunya ko anto soro ala la dunya ti soro ambitre kan ko foro bo ati soro min niya barake dunya bisaka isibe ka dunya ta soro ngai to ke ala bato fi ala soro ami min ke dunya nanyo ke ala batura wala mbe budo arjina ko ya rabbi ala ka rajina kan karsige juman be tuguni inna lailatu salam kisi sulelo muna sabisa adama dombi ala bato minke abike sobi ala ban kisi ka bo jahannama toroma ya rabbi ala ko kanye adoy jumaye fiya yufraqu kullu amrin hakimin na fo ajule kala mi fasisa ale lo mbasuina mubike way me ko ka conseil de ministre kuma na fo tola ngase ka famu olon su melekeu ala bubula ka adama don ka ko linya bolo ka ta nyina fuka ta se sanwere liyatul qadir ma munu ka kan wolo munu ka kan sa minga kan bana bato ke abela jeni mi nyina bosuina utmana ni yesu beta aka jare bita ben suima o kana su kele dade abeta o ya doy adoy gme allah ta'ala bi ya fa adama doma ale suina muna ala kala ko neman tiba ala kalama ko ne mo mi suina namaya ni ala bato ye fon fe ala ba yafa ya rabbi ala ka yafa ma ambalmo abdullah ibn umar ko ala kala ka sahaba do uru laylatul qadr fi almanam fi sab'al awakhir faman kana mutaharriha falyataharra fi sab'al awakhir rawahu muslim wal bukhari abdullah ibn umar ko ala ka sahaba chamambe usi wara kaye ka fu lailatul qadri abisu tan labana koni mo gomba nyini kwanga nyini su mo won wulum lala muslim di bukhari bo ko na ma nyini
ko su mon wala ka nga nyina nga o yi ke nga na ya ala kira la jama su kelen tawo ngali ata kam ni su mon kelen ko su mon ngondo bisaba o ma na ya ala dige o kafsa ka tamanga su kelen taye naam asawara bi ambaisha ako ala kira ne man ci ala kira ma ako taharraw laylatul qadr fi al-witr min al-ashr al-awakhir ko nam laylatul qadr de ko nyaani kelen kelen una yani mugan kelen mugan saba mugan duru mugan wala mugan kononton ko nganyi nununa ni ko ta ka fi ka kalo to beta wad mugan kelen bi saba bo mugan kelen mugan ko anga bera janta no kala ambe be ala ambalmo amba shako akwale ko ala kirama ya rasulullah akwale kirana min tibala kirama on ne bi nyin kawo ni ala ke laylatul qadr suna sharaka to ngam fo nga duwol mange akuy bafu allahumma innaka afuwun karim tibul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ala ila yafa masaye ele masabaye yafa kadi ala yafa ma ni ambe ka duwawi ala ka ko te ne man subhanahu wa ta'ala rawahu al-imam ahmad wa tirmizi wa ibn majah ambalmo kewlo sungolo sera banyoro la asera banyoro la nga ambe ga min korosi ole ka fo misiri yamo bi ka doya o ko le ka pama famu muta nyanya famu ami jizam so ni watu na to so kalo to na ambalmo ala kira nem tibala kira ma atumi itikafu ke kata kalo tlim woni kelen kata se kalo labama nga samina abina fatu atumu qur'an ji shen kelen sungalo la nga samina abina fatu ayi qur'an jigi shen fla adona misira kawtle mu ankara ami min famura jaja adama de isi bi korba kata e ka do fare ka ala batuka ni lara tamashin isi sa yoro dora ala nyini muna sabani duniya ni ita soro ti duniya soro waso duniya tarakita na ala ka ta to yede mbi kuma fo anga sega famuni aka san laban songolo laban itikabu ole da ka tletan aya ka tlemwa qur'an shen kelen shen fla ni jibril ba ka yon fe wala ba yira na ka adama de isi laban ijija ka baracha man ko ke shere ka si to mo balmo amba zakatul fitr fana ni ya wati abdullah ibn umar ani tumbadi ni sungalo kala to etle kelo be etle fla ibisa ka diwor nga asuma yani kwani oye yani almami kata yana kata shirkina na nota ni ma bora ni yadi ya kuma yi saraka da bo nga zakatul fitr konte allahumma fana so de guyi soro abi baton kono abi avion kono kalo bana femerete utman na ni bora avion ko lumina ka jigi na ole ka zakatul fitr bo wati ube ni bora baton kono ka jigi ole ka zakatul nga ammi bi kenek jalanka atibe abadan anga toyi fana soro anga bo yen sedi kana ka bo ambi jolle bo kilo fla ntla mo bo bo al muhimu teme kilo fla kon ka kilo fla ngarambi nani bi duru fakata se kilo fla ma ambal mo adi alama ika juru don alala akafsa alaka juru yela ma ka kilo fla ntla ya sai ka siga lafiya ambal mo ya rabbi anye kuma munu fe alaka anka mi bagoye anga barake nay alaka anga duwo jabe alaka an kuna dia alaka an labanye kanga limono jidi alaka anga hamna ko korta yon alaka korta alaka hayre kanyi alaka kenya o sabati alaka an kisi banama bana si lombali annanga dembaya alaka anga ala sagoy annanga dembaya alaka ya rabbi annanga dembaya alaka ya rabbi alaka bendo anga du kono anga tamadum alaka kisi ku man sama ce gwana muso gwana alaka ce muso man duma dente munu alaka den duma abem ya rabbi alaka baraka duara anga jawkelo ya rabbi alaka jawnyo bulo anga kalandimu alako ay zamo nyo bulo barati munu bulo ya rabbi alaka bara duma am balmo am bi do ke anga jamana am do ke mali am do ke jamana alaka jamana kisi ka jama don kisi mauma nele ko malika hele soro ibi baraka ni malika hele ya rabbi alaka hele kiye
ngani ka barali ka fo malika chorum ala ka maliki si ki be adinga kono mi danga de ala ki be adinga kono naam ambalmo election na to fleni kala kala ko ratli mo kono ambi allah taala dari ala ka famandi amma fama min jamana kanu bara ala ka famandi amma fama mi hina jama dewna no soro khalas wa ya mo nyeni nga fama mi ko nere ala kana odam ala kana famandi amma min ti jamana yife ala kana famandi amma min ti hina jama dewna ya bi ala ko kanye anga baraka taala ka kena ko la fi dum ba ma taala ka hina ka ya ko kabru ndoro ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم نجنا مع الناجين ولا تهلكنا مع الهالكين اللهم تقبل منا صيامنا وتراويحنا وتهجدنا وإيانا للعشر الأواخر وتلاوتنا وأذكارنا وعملنا الخيرية اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا اللهم لا تحرمنا رحمة الشهر ومغفرته وإتقه من النار اللهم يا مصلح الصالحين أصلي فساد في قلوبنا وهب لنا ما هو لعبادك الصالحين اللهم سخر ألسنتنا وقلوبنا وأعدانا لطاعتك ما أبقيتنا واجعل الفردوس الأعلى مثوانا يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا يا خير معمول ويا خير مسؤولين يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم alhamdulillah amba den tebe shirfila la jabaw amba fo ambora ka bato min ke ya rabbi alaka amine anga bi juma kutuba anya fo ye chugo mi ambe fajigila 30 metri misri dala ambora sisan ka kutuba mi laje ani ambora ka seli almami min fena kofe seli bane angirala anfala ananga almami men day mentigilay ayra to ani ajamu amina wata ada ame foli blala imam salamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نتوى إمام حسي تنapو alhamdulillah bade wati temeninka anga imam tanapo ansella ale de kofabi fajila 30 metri misri dala imam o temenan kofa amba fe ka do ika kalon u temena temensiraj mo fe kalon fe nan kera mo jmen bolo mo sega bla mo nya ka kutubake ni tifendo ne on ye bulon kalande wule on nya kalanda mine bulon no ba mo jena po fe ala kan hinara bo jula so o nyanga kalange fokata 6e ma o kala min ke ntarab ya kata wati ni ke kaso ka boy kata arab jamana kan 76 ni mobil ta gawo kata adrar wi algérie du folay tamay aman no yade ni shen nani ke sahara kono kalo fila kono ana afunteni nanene farafin madel nena sufe bila ni ka suli ma bina fi bi glasi de kono nyoshe munanye shenani ke mboni ngaw kata adrar directeur mimbe wa soro abijanye passport ay anga choroba yendeme ampati balaka hinara o tiyani ba wendeme ka bursi soro nsene algérie aso nga passport tura gaw visa ko kama nsene algérie ntara se anga directeur pe ngo yembla kana bursi bemburu nsigini ay telephone ta ka chikata komisera ako farafin dobia ko franci tawala lo ko abi kalana ko passportable ko su ko abla kana satara ntara ko atante komisara ntare ko akredi ngone kalaneli ko passport nga tura gawo ta ibita passport ni na ibina on fe ni mudir masongita directeur imita ibina amita ni naka so ka se kana gaw tuguni ka se kata Niger ka kalo kelenke mo kalana ka doni fara ka so ka se kata Algérie montar Algérie ni 100 au 176 17 ok alors on parafin abanyana ngani arabu be balma ngoko ka no mana man ta se Algérie ako vraiment masaka on funga nya soro degube ko sebe nya ngani asigi vacances ngo kata Morocco ala ken boray vacances kata Morocco kata bursi waso anga ambassade nya bursi fonta burso ngaso nga kala to continue Morocco alhamdulillah ni an fa ka kalan tɛmɛna sira minnu fɛ dɔnni a ti ban sabu ala kira ko a y'a ɲini kabiri bamunanfini fo ka taa se kaburuden dali ma wala an b'a deli ala fɛ halisa dɔnni barikama ko dɔnma caman ala k'o di an n'an ka cɛkɔrɔba ma ni an bɔra ye ɲininkali min bɛ tugu o la o ye alimamiya ye alahu ta'ala ka latigɛ don nka ala ti foyi kɛ f'a ka tɛmɛ sababu dɔw fɛ an b'a fɛ k'a dɔn alimamiya y'i sɔrɔ sira jumɛn kan. alimamiya a ye ne sɔrɔ misiri kɔnɔ yan. Anga alman be ko Dawuda Traoré san a December y'a sɔrɔ ne tun y'a ka nayibu ye nka nayibu lon cogo di a bɛ seli duuru kɛ ni mɔgɔw ye ne bɛ seliba ni seliden ni juma kɛ ni mɔgɔw ye nka ala n'a kɛ l'an 2016 a dɛsɛra donc a ye ne bila a nɔ na nka ne yɛrɛ ka juma seli ni mɔgɔ n y'a daminɛ 2002 kana bulɔrɔ sa n bɛ karamɔgɔ gɛrɛfɛ yan an ka nayibu an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la. alhamdulillah ma deli ala fɛ halisa san caman ala kɛ o di an n'an ka cɛkɔrɔba ma ka mɛn jama ɲɛ ka seliw kɛ an ka ɲininkali laban min na tɛnku min na o ye misiri yɛrɛ i bɛ se ka mun fɔ an ye a histoire kan ani alimami minnu tɛmɛna i bɛ se ka mun fɔ an ye k'an hakili jigin olu dɔw tɔgɔ la. misiri ni an ka dugutigi min fɔ ko a lɔ ni ɲinan cɛ ko san 70 k'a b'o bɔ ne yɛrɛ n'a sɔrɔ bɔgɔyara nin kɛra ne ɲɛna nin kɛra l'an 2006 a lɔ nin cogo in na. Bon ko almam fɔlɔ ko Abdoulaye Kulubali ko nono sɔrɔ yan o y'a sɔrɔ a tɛ alimami ye mais mɔgɔ min lɔn mɔgɔ ma jigin don tumana min na a ye k'a fɔ kalankɛlaw cayara a ye place d'u ma o ye yɛrɛ ma jigi de donc a ma kɛlɛ k'a nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la fo bɔra min kɛ ko mori dum
modi dumbiya o bore min ke Muhammad Drame o bore min ke Ibrahim Jara nano soran anga choroba anga misibila ne o falelo nano soran ye wati ke noy manam no fatira o Dawda Traoré o militaire ay blona kalange miya ka ya di antara ko nyota ya almamiya to bro otumi mo goseli bon ay dot me ko sise otumi ma seni mo si soro na ibu ko pengara minge ay ni ko na ibu ko atma fa ka di sise ma ba sise ma otuma na almami ko yenen ko ni bisa wa ngoni mo ma soro alhamdulillah ala baralu ne ka so ka ta woni bi cembo barala inshallah alhamdulillah wade wati temenin kan fajigla 30 metri misri ni mam yene emission laje ibina kuna foni chama soro akunkan bi samba flantan shegin fenana ambe sungalo juma labana ka ben juin kaloma anga nyinga laban an fala ni emission dabora tv shirifila fa misri ka yorodon almamu fene u ka lahalaya u ke don dekumi me misiri kan o nyake fo wala sa ala ni demenkelo be se ku ka demen bamban chugo min kana bi misiri demen sira fe amago be se ka jo munde la no be se ka fo jien am yoro mena ko ni alhamdulillah am balmo bi don don mindi o banga kesu kono ewa ni mo ko abande me sesam fo ni tapi bla san fe layna nengena we no ta groupe la misiri kono donc alhamdulillah bla miro mena kon nta fa mo te fena de nga chama bambolo inshallah nga nyuman kero be nu ay bisaka min ka ande mo saka ande mo alhamdulillah rabbil alamin korbala to miskin akorra o nanye mo soro mo misaka korbala kura da ma bidani alaka blati ka min janna nga mina min dawkan mbal manche we naka naibu mbala tando de anga misiri kona keletian ani comité je wallahi comité neti ne kon anga charo biya mi war ko bobulo hanna bina mo walla jen kalo sabaka ko fa aba ko almam ka mo ko kasiki aba bunye langa misi kon kono o kon pe anni comité fe biya to antara ambala tando kuma labai mi o ine ka nayi buya ko jega fanga yi ne bi romina nani ko mi romina fanga le nunu yede wallahi fanga le buye dengulu wo furusiri wo janaza wo ba be kenye ni mo ko kera wallahi bi ka kenye o bunyele ndo kala ko tew man kala ni mo ye malon ka te mo ka me adama do nan yombo nya barade yombo wala man bi do ko bi ka nga barade yombo kan deme yalla be ala kan deme ala kan kuna dia ala kan labani ala masala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله هم بعدين تبشر في الله جباو جمعة كتبة إمشان كانوا مغاو ambaw fo ka walimando akanyama dalla anya fo ye chugomi nentu anye Bamako fajigila 30 metre misri antume ode konobi mi imam no ya anfay imam jenepo amadila ala fe ni nyona chama ya rabbi ala ko irana kanga batokele unjabi ala kira ko ka bo sungalo la kana sungalo la we jurmu ya fay ala ke wakanye selimi fenen kumbe anka ala ka do herala ka waro herala أكم بجين واتورا وشكرا لكم في أمان الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.